aduh ageng penggawe ale kalau gerah kayak dawa kalau soal pengantin kemana dawa sigi sesampun penyuwun dewek titiang puniki alhamdulillah sampun bisa ketade sampun bisa ketampi nanging sangni mangkin dewek titiang puniki hingkang sumarmana dewek titiang samia hangiring para gula wargi para kemarin ayu raga jangan dikeselami apa dewek titiang puniki sejatine hambak tepunang patilasan adat sasak duking guna hingkang pajak katur pariantuk raga jangan dikesedaya milanupun katon baskara puniki surem sang hyang pratanggapi kalikutan dening Mega Mandung hiku jalaran dadia penyuwun dewek titiang yen kasiden dewek titiang puniki hikang jaga manjing maring sajarun yang ongtong sumadia puniku dadia pangantos dewek titiang sering mangkin ngantos dawa gulir lilir gandangi sira sang sepati sang selare iya pangeran milayati patut sekali pengandike suram-suram sang yang bakas kare sekali si pasanen dadi tunggalin negara puniki yang kesaru jayan delusi okap niki diwudawi lor wetan kidil kilia mendung dengan mendung dados punang diwudawi sani pacak pedot punang banyu saking wiyat moga-moga angin moga-moga dados punang akeh punang udan medun saking langit dadi rahmah moga-moga dados punang rahmah ti Allah angin manulia saja diastun sadiwenten kaji ngapunang mega mendung diwudawi lor wetan kidul kilian sadiwenten kaji angin suawi maka dipengadike dengan pantare daya puniki datang onang lian dados antosan punang arte berani sanika bakte saking negara yang punang negara agung putar aja iku marmane daya puniki datang lian dados antosan angin sadereng dewek jadi pacang dawagang jenah dikemanjing nukat kardi malebet saja neng utang sumadia pantare seni wenten maring tadi ada pengeser sami menawi wenten punang pamijen lian pun sadereng dewek pacang dawagang jenah dikil malebet sadereng utang sumadia dewek dipajang narosin domun maringkang onang andar bikri padukuan puniki anggung renis nampura aja bos juga dipajang narosin nah mungkin aranjak awon bian ada niki sirin bian sirin peteng niki awon nokap niki lemcipnya okap jai gandong niki okap niki bu nunasa mungkin net langsung ndawagang ngadesa boko ajare dan nunasa utawi arah pakayunan lainna Dani yang tenara pekayunan lian angin suwantah dewe wantah dewe lagi pacang pupuk sedikit kuki demun menulia terah bujang ke duki kuno mangdani aji dening kasuwungan punang dari punang pukari puniki marang dia mang indah seri akan punang indah pukari puniki pupuk sedikit kuki tau di sani kepanjang kebawas punang pupuk kebawas punang tambah sani zaman kita kali sani mangkin punang bilahi tau bilahi sani kebawas punang wabah dukin kuna apa sani seluhuring durban tale sani wenten gelah kajing punang wabah angin mugi-mugi kita harus tambah dini pupuk selumiring kelaksanaan punang pupuk kali suruh serah haji keramu niki lumiring tadi puna doa katur dumateng sang hyang suksema awak kalau sok wata sedih kau sigi nanging sane makin dewek titiang nyuwun agung-agung sinampura
apan lali dewe tetiang tadi ya pupuh puniki tadi ya tambah penyuwun saking Allah Subhanahu wa taala puniki dewe tetiang puniki yang kelangkung giris dewe tetiang ingkang baca ngaturan apan lali dewe tetiang puniki maring serat-serat puniku hiku jalanan dewe tetiang maring pupuh liang dewe tetiang ingkang baca ngaturan antuk rage jangan dikasani mangkin nggih sani bajang becik endi sani kebawah punang becik manut jang handike iku marmane dipuji ngantos ugi lumering nanging sani makin bubuh hikang pacang katur yen menawi jangan dikasih hikang pacang ngeleresin mangge dadia paningan antuk samia hikang wonten malukuh maring genah puniki hikang kebaos sosialisasi yang ada kerama oh puniku no kayon nek tembang lagu ketika yang cerita tembang iki makin mudah-mudahan saya baru cerita ini makin saya paling anom doan gitu cerita mugi-mugi lebih saya makin mugi saya baru tak ngiring jadi pajang ngebawasin malik atau ceritanya malik di kita tembang sana pajang karuntuh antuk dengan dia melangsung tahu menurut lagunya rantai cerita nih kita wikanan kena nih gini munasan dik nyana cerita nih kita pada sokan wikanan kena nih gini tiang matur maring dane samia penganikin dari situ deh tara pembayun nih sila dari tiang ini perlu saya matur di pada gerakan pelonggoh dari dane penglensir sani ini dipatur kena iki kadi penganikin sebagai kang tresna ring budaya kang tresna maring budaya antara pulungguh agar gandane sami tresna niki cinta berkemauan berpekayunan lain pengiringan laksana niki adat niki berdua seni budaya niki ya tentu ada kesenian berasal adat niki bertata kerama mata dah belum ada tiang niki sami selalu miring jagi ngelaksanan punang tata kerama yang ada iya sak berdua seni budaya niki adat sasak adat sasak guna-guna satu barang adat sasak guna-guna niki adat niki dalam arti bahasa inti adat sasak niki saksa terutama nih ngiring laksanan adab namun bahasa agama niki akhlak namun bahasa adat jago dia adab tata cara sopan santun tertib tafsil nah iya mawina ngiring makin laksana suawi manut popuh atau tembang sanewa dadi laran saking panilaran saking pembang serta duduk mulai teduh peninggalan leman baru pengisir pemimpin pembaniki lamun bahasa langsung pada datu niki pemimpin linsir doki guna seirik layak Haring sasak sareng hangarse ring sasak sareng hangarse niki di pulau sasak niki setendah hangarse niki saya jadi pemimpin
Misal di gubuk niki mungkin lamun padukuhan tebaran kawin kepala wilayah saderengipun atau sesapunipun kados pengemban kerama senagara yang kunang kelora iku pangarseng desa ika ngarse. Nah niki kenen tebaran sadari pemimpin dari dalam desa Plonggo Dadi yang niki banjur mangun aji krama banjur mangun aji krama betul jari pangarseng niki. Nah niki satu-satu makin tegak aji krama niki nabi krama niki nabi. Aji niki tentu para ahli bahasa teparalus bahasa datu bahasa niki dari aji kembali abut para naji datu niki dengan datu satu-satu ngaji ahli hukum dunia, ahli hukum agama, ahli hukum adat. Nah iya mawinan sangiring laksana tegaan sani makin lumiring pada tadat jadi mudah-mudahan sebagai generasi-generasi para pemuda-pemuda mudahan dasa bau ngiring selumiring telaah kalau pengiringan sama dan ini tunang sana tatane manut kang yugi tatane manut bareng yugi antara tata kerama selumiring di antara penelitian satu para haji kerama niki makin ya terbawas di dalam upekara sorong serah haji kerama yugia niki tentu-tentu dari kesiapan Plonggo Dadi yang mata dah niki lumiring gadingan lambang-lambang makin. Nah iya makin saya tengirim baos sajurning punang upekara di pokok ajar mile patut milih patut tinulade boleh tertutup onang patut saya dengiring pelajari dengiring ikuti jadi tulade jadi contoh Plonggo Dadi terutama niki dengiring laksanan punang adab lan tata kerama ning ada mugi-mugi dados contoh Plonggo Dadi yang sami selumiring makin sadengiring laksana lonjok iya manis harum manis ganda sekar nawa sekar lali sumiar ganda ning kasturi pangeran harum manis katepu wangi katon madu derawan yuakti kadwangin madu derawan iya sumiar kadung kasturi hangupuk-upuk iya yahing paturunan iya gamburang layung ada dia purwa gening wacana hingkang sayugiani kapiatur pariantuk raga jengan diki linilan hakna dewek titiang hiasan titik hanya rios lampah ibundi hiasan durung dewek titiang humangkat tujuan krama lubung puniki ridat kalemuadian yang latri kanggo mergah tangi hidung gular gulir kang lungit wingi terunceng alam buane
karungi tibaning hudan riris hapan yakti puniki bagas kada hingkang sampun katon kalintang mendung iku pertanda hudan hingkang pacang tamurun jalanan puniku Dewi Akti tiang yen kasih dan Dewi Akti tiang hingkang panjang manjing bareng saja ning ongtang sumadinya puniku dari harap pengantos Dewi Akti tiang sane mangkin singih mantap puniki kang bisa katur lajengipun Dewi Akti tiang hangan kesuwangan di Kedawa tan pekat-pekat pun dimatur siuben sayudan biasih sesampun yang henike ije kayun mejilakan punang pupuh-pupuh sane kebawah punang pupuh giris sane wau dadia punang pangegaring kapti liwah pangegaring wardaya moga-moga selumering dados pakiling sajroning punang pupuh-pupuh kasluntur dening sendor-sendor sane wau dan manut rahing sipating jalma muslim mugi-mugi dados punang apa kepaos punang tuladane sekali pangan banget juga sajroning pupuh sendor sane wau dados pakiling saku hingkang jalma urip rindur bantale puniki sekewanten manunia terah pujangke sipating jalma muslim yen sampun katur dening pupuh yugyane hugi winales hugi dening pupuh yen magrib pidato niki ada waktu yang males sekedi kan menjawab sekedi ada misal dikican salam jawab salam niki nah makin dikican yang pupuh jawab pupuh niki malik kewantan jadi pacang imbal sedikit kan sedikit huki kan ngantos tawa yen jangan dikasih ke pacang ngaruntuhang puniku jadi apa kayunan jangan diga puniku mangga bisa dari tambah-tambah puniki antuk Dewi Akti tiang sami puniki utamane ring bale penyakit corona puniki mangga kayun jangan diga mijiring maring sane kebaos hanak hidung puniku dang lagu tergaya dia nembang si oh itu ngandike war covid ngandike di makin iki coba pikirannya hidup beo kan bentere niki mugi-mugi sane bisa katur sane mari mangkin apa ntarep kulit pacang aturakan punang pupuh yo biari jeung hari pacang kepaosin punang kepaos punang pupuh sane pacang katur insyaallah nah makin coba mudah-mudahan sa mustajib makin dari tubuh nggih makin slumering jadi mustajib mugi-mugi anjalin tias karawan wardaya sane sareng sami mugi-mugi dados pan kebaut punang mustajib punang doa-doa nete paring sang yang maha tunggal coba pun biongkat menteri hangrak sehing adina wengi langsung jadi pengawin marak pengandikan iki hana kidung rakse di bumi hana niki arah kidung niki doa-doa atau mantra-mantra marapasan tiang pelungguh kekidungan niki rakse di bumi jadi temargiang niki di tengah malam nasam teguh rahayu aduh hingkang alare teguh rahayu aduh hingkang alare jadi le doa-doa nana niki nunas keselamatan tiba ada sida Allah Ta'ala age na terjauhan langan segala bahaya atau sengsara atau le penyakit marasi le musim
di zaman iki dah. Lu puting ngebilahi kabeh selapuk-lapuk penyakit, selaku sanggabala seher selaku niki agak nata jauh-jauh melah niki si jadi doa di tengah malam jin setan datan sekenuan endah le bangsa alus siaran tersebut jin setan agak boy ini rapat tiba le niki le harapan le doa niki paneluhan datang wani peneluhan datan wani syarat peneluhan niki mara ribos yang ngiring pirang niki teluh niki santer seher niki dan lebih rapat niki lamun saher dek seher lain aduh ageng penggawe ale mahlek endah le doa-doa niki age nanti jauhan langan sengkala baril le sifat manusia si dengki si ngurus seher tapi kita mudah-mudahan jauh geni wong aluput geni kang haluput siaran geni niki ke bawah epida nanti jauh-jauh endah langan epi marak si sampun liwat-liwat telue si pendait tang si lensir niki balik julang niki nah niki tang niki le doa niki tang nanti jauh-jauh langan segala marak niki tang geni atemahan tirte lamun na arah bangsa epi tang niki age na pencet sida Allah Ta'ala na niki na teriti pa ai niki jadi nyak memaling aduh datang ane wani arung kami malik ya bangsa dengan segera labak malam dah bangsa malik niki ya mudah-mudahan niki doa niki na jauang dia lebih rapat dan niki terutama batur singanyam sempi niki geni dudu mapan sirne selapuk niki si Sangkabaya niki termasuk api niki agi na telang langan le tiba le niki harap le doa-doa niki atas pangastine Sang Hyang Maheliluwe sulumiring jadi ngaturaken punang doa-doa liwat sulumiring ngaturaken punang ampura lan pengampuran kebaos punang istighfar saneuten kebaos sane makin lumiring dadi mugi-mugi dadi punang apaan bisa katrimo dening Sang Hyang suksem muga-mugi amin ya rabbal alamin iya tuh Mas Pangeran iya tuh Pangeran nuhun doa sulumiring puji mantuk maring Allah kang murbe ngejagat
kang mesifat rahman lang rahim ieu mesifat rahman lang rahim banjur malih nganggiti sholawat salaman tuh maring duh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sajane dari panutan sedayaning jalmi penghulu seluhuring dunia ieu seluhuring dunia sehingga pada puniku saya kami katur seluruh semakin maknanya cendak pisan dari punang pacang apa tadi punang kaos punang azan maghrib sanjata lunsur sigi alhamdulillah rabbil alamin sampun dari waktu itu kang ini jangan dike pupuh pinupuh ikon sampun kasinoran pun itu yen kasidan sari mangkin dari waktu jangkang banyak mancing maring otak sumadia pun itu sampun dari waktu itu yang pun ka terdikayang pika pacang melepat maring sajroning pakarya udang nanging sari mangkin ngelungsur dari waktu zaman bisa katinggal after berani jika pacang katul untuk lagi jangan juga beriki dari waktu yang sadidik penyiwun dan dia melebat sadidik majid.